mtoto akijua lugha igakomanya ibintu byonse bikaba rahisi komanya ekara umwana amanyete lugha yake usi so magosa nayo abana bari batamanyete ke usi mupule mwa Bible baino eyene family eyene family ya umugaka Ochari family, and we are not all. Indatore, I think we are less than a half. Bono, we have a family reunion yearly, and nabawero kamilmwensi aso wekagaiga as this Sabbath evening, Friday evening aso bochaka Vespers ya bono mogoroba as a family yeiga na asogo chaka ganda welcome omoigwa Jacqueline nero taurato ira se short kifungo aso ogo chaka sabate yeiga ya bono mogoroba koruagwo togenderere kuna program era agenderere unfold. That's why I think I was saying, be a mono. Jacqueline. Abandi bari abana bane bari ndi na singe cyuka yiga singe cyo cyangwa ko yiga muri family umwana n'abasene biyamara mara tarasome ke fungo cyo go sabe ndi ko mwana basome ke fungo kaiga kyo kwali ngani sabato yo komana na kero wanta ko mwana singe ke sabato sabana se mechi famnas osabere bitumo osame Happy Sabbath. Happy day. Let us pray. Thank you, Lord, because of this moment. Thank you because you've been with us, and thank you because of the gift of life. Thank you because you've gathered us here, and you've given us the journey mercies here. We are gathering as a family reunion, and we are praying that you continue being with us, and we start our program, and until we finish, we know that your hand is going to be with us. We pray that you be with us, and you continue your hand to be seen unto us, and the good cooperation, and until we finish, we will praise you. We pray, and as we welcome the Sabbath, we also will be with us, and it is in Jesus' name we pray and believe. Amen. So tugasoma umutakano sane mu mutakano na sabali batamete ikabusi ekoro Genesis asegeso na segeso ayeli mwanzo sane mo tonyora toro mugano umugapo ekoro kunu no ekranya saa ko muri yasinga kikiri cyae iganyora tenga nigale umugapo twine boronge akukinga kiyecho egepindi kiamu niganyora katenga nero umugapo twine boronge umaita nyasa seke goli kipanya kia kote kia sare kile mono sana na kia nu abantu mba korese ibe ebinene mono bakabikage cyo monene ngakiye yo abantu mba golete bakunywa meran amangana agakorwa mabe aya yataso busubwo monene akabako mugeje mono sana kolende kirero nyasa ari kuligeria akaranga seke goli ekyo ngakiye yenga isi asarege sana akanyorango umuntu orengo muronge kabisa odinete no yorokoro kunu amane nyumba yaye no nabwata abamura batatu ande nabwata no murugi oye nabo ngana bakaba murambarengo barenge batatu nabarabo abo akaba bakabakana ngambaro batne ni muronga seke bagiyeke wanekera tuwo ikaseke ngo kiara tano limo mungana rororo akoge cyo moyo sana ekire toko yasoma nanda akore to mondo nganya sako tebanga ndasa kaisane ko tebango manna karorango bubwe mwanya abantu no bunga sense na kero kuroberia no korengera limwe chinkora chiabo no ko bibotambe asa iyo manena ageitia ekiagera tongete mwanya abantu asense agaichana somo yoye tinga ne liko musane kerenya sa koraki agweitia na gujana somo yoye ngasinge ta korteki
tungite mwanya wantu nkonyora turi bari twanyorira abana iga mama gocha nkonyora baringira umuntu agwitikira umuntu ano umwana agosire atebanga ngona atugutete bone gusingi aragoteba narero umwana nkarera ngatuguta umwana sangu umuntu gwita ngone ndayane nabisete bone noni chenyorete kwanza gwitie igo koigubobe kwarangere lime yawo ngo tagwanire takoba oyone na kiasi nya saa uri okoreki ototonge tere otobekira sense ndakoro wanda kwa tuanza kokoro wanda kwa wasa itani baka yage ro koraki we ityanga na tungite mwanya banta bako geti wasomo yoye bono bune familia ochali no muntu umeti nyasaye no mungina nyagetabu n'abantu babigeta abantu baye ko waso musingi bwo komanya nyowe nyasaye bwe sabato bono kelingo sabange linga nyasaye tokonye egere tobe buna kakiya ekereke goliya saregete ekere nyasaye goliya lyakara nero twine ngurungamo ne familia yaye na intubo igo kimbande togotema chiako bugo cyane una twabige tu musingi bwo kumanya igoro yesabato bwo kumanya nyasaye bwe sabato togenderere na ando astore abande bakiri go cyari togenderere no musingi oyitoyora bikogenderera tumanya nyasaye bwe sabato ngano rogyo egere nyasaye tabasa bwitia senga jatongete asenga jatongete togenderere no bwanje ngogo togenderere mono kumanya nyasaye bwe sabato ubwa mono tobe tokunyuranga itukolie nyasaye ndiriye digadio bakora yego sasima na togenderere kukwanira abantu ando nsi astoko batoko batebinga ndikero wanta ko mona senga jesawa ekero tagosoma Exodus 20 verse 8 ega batebinga linyolo litukolie sabato olirenda libalichana amatano alimo okole mirimo ya yose kolende litukolie atano nakabe ne litukolie sabato ekebunge kina muraka ranga ne kyabo tambe ngakora gasamo muri lakini getongera ntake tokusigawo linyolo litukolie sabato olirenda libalichana amatano alimo okole mirimo yawo yose kolende litukolie atano nakabere ne litukolie sabato yatanu tona nyasawo ase litukelio tokole mirimo yonsi ayigoso omwana owo omumura uso moiseke nangono musombo omumura uso moiseke gose kitugo kiao gose omenyi ole mwao na kiasa matkata nalimo naro manna koteki atongete igoro na ense nejinyanga na byanse emiremeo agatumukase tukolie gatano nakabere asa yo omwana agasenya itukolie sabato akaliata nalikakoraki kabali cyane aina aro manena akoteki akorata nada akamanyanga goikatote kweba nabona twaiba twanyora twanyolirwe bakabana twikire gachinse kiga bone botukoiga ebintu binde ndira twanyora nyolirwe nakieko era omanena atebatenga na bere anyara kana twebe nakieko rago tabanga ginyore lyaki titukore sawa abo tonyori buna bonira madiko gara rato nyori ago tabode ndo tokore wonta ko manena ase tukori litukerie sawa wate bunga abana baito batimukeri tukori yaki yesaba kitugo cheito kikore kitimoke tukerie sawa abamenyi barasiyo mbacho bakoreki atimoke nabo igamo n'abavani abavani kasi toko baro abakori emirimo bakoreki batimoke kere gento kira se nyomba yitira koreki getimoke azalituka itukero si ajabu kwamba kwanyora ntu n'aba kere totore gose n'abayiboli lakini ntete kuma india stoko beka abana bayito kisuku kwanyora yabona oko yo mwana ndonsi kwamubeka ndonsi gakengejo kwarira masomo nara yamana after 4 years yamono kumanya ngoi nyasa ngo tebinga nyasaye oyo niganga yete miyake marakalende miyake yene tara karaki tarae nkikereka nene litanga no kumanya nyasaye gosina wakoraki ase kegorie kega kyo mweli ekere nyasaye ranye koira ne burutu bwaye nkikera okogani kwa manene agekoreke no okogani kwa okoria senge jonga tigo muiranda osigo egere after 4 years ndamo kumanya ni nyasaye ekere kwa mwiro rangia enda gukora nkianda gukora ganda kwanda kumutinde lakini ekero nuere ekera renge ngakiyaga nigakorete ibintu byose no gwikiranu ekara nyasaye akamoranga no muntu omwikira nore ategara mangana akari waseru kwacha bakora aseru kunyuria story ndene ntwara taboro atotaboro tiganya saa tokonye ende torende esabato yaye ato gwikira nubu aya na karengana twabire twase mesingi amuno mo gakasokoro kurukuchari no mongana ngoyi nyagetabu togenderera no bosero obwo bwo kumanya ingo nyasaye no sabato yaye tole manya ende
na totogeria abantu ase ensando nse ase tore ase kwabekirwe ororo nyasaye gakobekire ororo with a purpose erinde okora emirimo ase ogoikeranu gwetera ase okomanya abantu barabo surrounded n'abamosangana barabwo igoro ya obuya bwaki bwesaba kegera yesu yarangotare koira abantu barendete esaba ase ogoikera ase ogoikeranu nyasaye atokonye atoseseni atosegete taba segweiti ase eng'encho atotongete murende egokia ase ekagori ekeiga ekerakorigia arore ng'ani ng'otu nende boronge anyore ng'a mochari family nero nyakoteki nebeine boronge ase obosera bw'esabato amo na ebinto binde ebinge erinde nyasaye ekeragochanta base korema ase oboronge mani nabaseseni uncle mbisa oyo bwata amaguru nabo togwete na tusabe mbuya mono nyasaye oyo twanchete taimang'ana nonya chingaki chinyinge tomenyete mamiche okoni kwao gwatoraire ase omwaka oera na twachakire omwaka oyo iga omuya tata bono gwatusangerekanirie amo aiga buna efamili togwakambiya mono chingaki torabega igo chiseseni aya toraigwe aya torasange obe nayo omorai oito nyasaye tomanyete omobe saitani nabwate emeroberi emebe ase amagima aito twasabire otomobwere ase eng'encho kwamobwete kobiritang'ani program eraye chake gogenda muna twanyorire korwa ase ekibugo kiao naende muna toragenderere obe omorai oito goika yaerire buya nekero toraire nase chinka chiaito tata totogie rieta riao nagoteba ng'a twakorire gosasima buna ogwancha kwao kwarenge bono kabe amo naintwe naende ase erita ria Yesu omotori oito amen asante etogoti gotwara song service katika hii familia nafikiri ninafikiri tumekosa familia ya Abigail. Hakuna hata mmoja up to now, hatujaona hata mmoja, na natumai ikiwezekana somebody will come. Na tulikuwa tumeongea, wakasema watajaribu wafike, lakini sijui ni nini iliendelea. Sasa kwa familia ya Abigail, na waomba tafadhali, kama kuna mmoja anakuja tutafurahi, na kama hakutakuwa na mmoja, nitafanya appeal kwa familia yote ili mwaka huu mwisho tujaribu tuende pale ili tuende kuwaonyesha huu uzuri. Hii ni familia yenu wote vile mmeona hivi, na wengine hawako bado. Song service nataka kuifanya hivi in 2 series. Kila familia tutachagua wimbo, lakini tutaimba sote. Sasa kwa tutaanzia na familia ya Abigail. Kwa familia ya Abigail nitawachagulia wimbo ambao unasema njiani uniongoza. Njiani uniongoza, njiani uniongoza Yesu wangu. Nafikiri ni namba nani anajua namba?
kuja kwa uchaguzi kwa familia ya Aburi. Tutaweza kuimba wimbo namba 139. Kiswahili. 130.
Okay. 158. Mwendo gani? Umwendo
Tunarudia tena. Tubugatie family yobai iga baite igwetu iga family yetu nditayoga iga. I don't know why. I thought that Victor would be here or one of them, lakini we are missing them. So kwa niaba yake Tom anatoa wimbo namba 105 Kiswahili, one of my favorite songs. Mchungaji mpenzi, Next ni family ya Job. Napea
145 ekegusi. Yeah, that is the same song. Huh? That is the same song. Somewhere. Yeah, that is the same song. Same song. Okay. Okay. We sing it. It's the same song, lakini tutaimba sasa kwa ekegusi. Imefanya kazi. 145. Kio tajora ro pao. Haya, 144 Kiswahili. Okay. Okay, 145 ekegusi. Imefanya kazi. Okay, 145 ekegusi. Mchu oh yeso mori. Okay. Yeso mori samuya okorange iye oja aseri cho otimoke nyomba
sababu familia ya Sara haina wimbo, 120 Kiswahili. Okay. Kwani nini? Wamesema tutaimba yote 120 na Kiswahili. Kimsi. Kiswahili bata ya bana yote. Lakini wana kibaru familia kama Ula mwingine ulikuwa namba 85 Kiswahili. 85 Kiswahili.
Kama tumepita safarini nyuma hii, tumwende Mwokozi atubariki sasa. Siku hiyo ya raha, siku bora ya juma, siku hiyo ya raha, siku bora ya juma. Utupe nuru leo toka hazina yako, ondoa dhambi zetu, tupokee na pendo. Mikono ya pumzika, tuishi ndani yako. Mikono ya pumzika, tuishi ndani yako. Twakusanyika hapa, tusifu jina lako, ukaribie kwetu, tupe neema Bwana. Utamu tusikize wa raha ya milele, utamu tusikize wa raha ya milele. Injili yako leo ishike wenye dhambi, itupe nguvu nyingi, iponye wenye shida. Mioyo yetu shangaza, vyakula utulishe. Mioyo yetu shangaza, vyakula utulishe. Familia ya Ruth 271 Ekeusi. Thank you. I'm appealing 271 Ekeusi. Kwa apili yente kama ngagwe sekotero uko. Totere ekora siyo twateba murumba erepi. Toteba obororo gwensi. Gwensi boere. Tumbe eseme yo. Ayo korore gwendi yenera kombi. Boere, dilo. Dilo rase alias music ya enero. Tutakuja kuangalia hii baadaye. Tume oromba ya
familia ya Daniel. Okay. Next. Five. Three. Number 3. Number 3. Amen.
kwa mwaelio, nataka kwa mwaelio ni pro. 265. 265. Number? Two 63 or 265? 263. Okay, tuimbe hiyo chorus once more. Tuimbe hiyo chorus. Oh,
Polo oyo minto yanko ito bwa mwabo mino koro Canada akotaba just tuned in koro Canada Harun Mutongwa biyamono Eden TV wale ime oyo minto channel ikurkunga Coco Youth Show wale ime Valena Busiboli wale ime Donald Uchalia abantu bagenda tukubwat ku Nairobi oyo mtolame kiaungo muma yetu kwa akote yabanga tutera number 211 Anko. the function yetali ya ite beka sokorongo baratole una wate dire biyemo sana table number 211 na oyo mito Daniel Miruka kote yaba amen nagenda tukuto polo na gesona TV akote yabanga swafi biyemo sana ono asekite tutera wataro kwa sokorongo na table number 211 ike busi 211 yeke busi anko kwa watera na mo watara mera ya sini sege jo mo manye
Franco, Lamo, Namatokura Buruka, Lamo, Lamek, Aungo, and Akurukuna, Somoro. Biamono. Bono, I think to know that Kurualiga, you got an article about special songs. Special songs that are family, Yarutu, Muraro. Nine no wura tuare ana wuko dika mo di ni kere as international ko era watera iga watera gutagera ba audio kaligere tiasi
kwanire ni refu. Kera wachore bagosoa omonene imbeo y'omoko kera wachore bagosoa kera wachore bagosoa omonene imbeo y'omoko kera wachore bagosoa. Yona bakwaniri lero nalenge nonde familia mora wenga nonde familia ba igo nalenge driver abana nalenge driver yokoleta abanyiga lakini nande nalenge driver nalengo yo mwe fa Amen. igo lende nabonande tengite nabonde ga bakamambi anyero lietali njera gali e project ye pa igero lene la jagera gere bwangu aseke je project ye parali yo chanda chiroli ina mbere namba ibere nabo pesa ne familia nade tendagere ngara yandiete ate tendagere ndagere yankoro swali ndagete mwana na takanda imenya baya ora deja sasa lero kaji lero kaji kwanza ase kujenjera au ndio taondaji ko lakini nabo kama mwante bele sana njara ya ndiye sana mokanda ina nganjitora tera na mata yenje ndiye lakini onde bele ne pia na hoke sana igo bono ya bo compromise gara next meeting no joge pia no kutonga ongale la ya na bata bale tebu ngo tebe na kia bantu na kiere buja kera banda ngome ta ngokote muy wane ne sana na ndo mate na danga ki ai abanda base o kane kamburia abantu awu ikepesi obori kwa de jitora ke ya jikoshi kwa kwa ne kamburia ya patpa so na ba gokera sana egente ke mugwate ni kija continue with it asaba sen mo endera kapisa wana ko rango ororeli orweno rwa Abraham yadi many generations Amen. but como ga boli jari se como ga gari riga ada na ani mwanda banga ba mbage pare kanona igo kono nje ndigere tiga bakando jina mo kunga jina banda mbali boss pocha lakini re ari kere mbali gere tiga ndoje ndi school getro kale na mambo ga sana I'm happy to be associated with this family nje ndina ngonya koligere lia sengo nyoma makoro na ba mai sana pime to moteli yo kare kwa sine kara tenga mo pima una ba tera ali ngarwa na yo mbuyo na ba to ajo tera ne kumbe ne na gam pime tu toga pimana toga jamu lakini roche na weto mochumu na weto mochumu ya na bono mochuyo ya na weto kurwa oyo bon oyo ba tele bona nuclear ngaki moko raba kale bintu mumuro le na rukubye piano kera soma paka lero utubugelira engineer nunko bugeli nko bugesa muri ndaiga lakini asa bintu bili studio no yo utubugeli so lenda I'm happy no le lero utumie studio ya inuka eta aba kobe studio yambara bakoro ku amazing mumba ita baba ya ba studio yo munte mungu na ale pesime ya dange studio yo muiseke ele bosonge ko amazing ya nani kwani amane studio yo mungura ele okay member ko inuka yole we are happy for you people amurango yo we are happy and then na at least we can ka mbele gamba ingwate liganda ra bera lero kidogo ande ndo chana na kwali ndo na taki mona senjo na acha ande ndimo oyo nje mu modeli itubo centro itubo tiri nje mu modeli na ande ora aliganga mimi na nyumba yangu nitamtumikia bwa ole nijitaka beko dada mimi na nyumba yangu kuja weka wimbo mimi na nyumba yangu hata ngoro mimi na nyumba yangu
kero kalega senya sai mu murano wale lakini wanyo na mandasi akarakara sinanje kwenda kero kalega senya sai na bora atwale challenges bora atwale mo challenges lakini mono baba sana balati na topia na wale bakumi na pia lakini mono kwerekera to tamakuru nyumba ya Nyasaye biswali tokubulia sawa pero wito raki nu agasoa asogurato nechinyangao isese Chumba muito muito byose akamenya rero byose toma itinga kiki amenya to kidumu duma nikurwa Kiswahili duma bona iwa lakini tata metikurwa bona ndire ningi turata mikuru nyumba ya Nyasaye na to ukwe Mada tote naga. Tapi tak tahu pun nyum jual. Kayu murah. Nijapokaa na kufikiria Mungu ingia safina na wanyama yeye na nyumba yake wakaingia bila ya kujali mazingira na shangaa. Hebu tafakari kuishia mawito, tembo duma kifaru chui na simba na wengine wengi tusowajua wakajazana safinani. Chakula wakala pale pale, salani pia pale pale, ile na fujo pale pale, utafika poza alani pale pale. Tazama taswira kamili, mazingira aliyokaa Nuhu. Hakutoroka bali yeye na nyumba yake wakavumilia wakaokoka. Mimi na nyumba yangu nimeamua kutumikia Bwana, japo wakati mwingine iwe ngumu. Nimeamua sitabanduka, kama Nuhu nitavumilia, imani yangu nitashikilia, hata kidogo sitatikisika, isonge mbele kazi ya Bwana. Mimi na nyumba yangu nimeamua kutumikia Bwana, japo wakati mwingine iwe ngumu. Nimeamua sitabanduka, kama Nuhu nitavumilia, imani yangu nitashikilia, hata kidogo sitatikisika, isonge mbele kazi ya Bwana. Najua Sanbalati na Tobia ni wengi kanisani mwa Bwana. Najua kazi yao ni kukanyaga bureki kwa kazi ya Bwana. Maneno yatokayo vinywani mwao kwa kweli yakatisha tamaa. Ajenda ya moyo wao ni kukwamiza kazi ya Bwana. Wapumbavu, wajuaji wasiojua, waamini wao ndio kusema, eti bila wao vyote vyasimama. Wamekuwa Wafarisayo, wamewapoteza kondoo wa Bwana jangwani. Bwana akiwa upande wangu, mimi nani awe kinyume changu? Asema wakikaa kunipangia mabaya, kweli yeye tawasambaratisha. Viuzi vyao nitaruka, vikwazo vyao nitapita, ajenda yao itaanguka, na kazi ya Bwana itasimama. Mimi na nyumba
kidogo sitatikisika, nisonge mbele kazi ya Bwana. Mimi na nyumba yangu nimeamua kutumikia Bwana, na kwa wakati mwingine niwe ngumu, nimeamua sitabanduka. Kama ndugu nitavumilia, imani yangu nitashikilia, hata kidogo sitatikisika, nisonge mbele kazi ya Bwana. Mimi na nyumba yangu nimeamua kutumikia Bwana, na kwa wakati mwingine niwe ngumu, nimeamua sitabanduka. Kama ndugu nitavumilia, imani yangu nitashikilia, hata kidogo sitatikisika, nisonge mbele kazi ya Bwana. Wakati mwingine niwe ngumu, nimeamua sitabanduka. Kama ndugu nitavumilia, imani yangu nitashikilia, hata kidogo sitatikisika, nisonge mbele kazi ya Bwana. Nijapokaa na kufikiria ndugu kuingia safinani na wanyama, yeye na nyumba yake wakaingia bila ya kujali mazingira na shangaa. Hebu tafakari kuishia mawinguni, tendo duma kifaru juu na simba, na wengine wengi tusowajua wakajaza na safinani. Exclude me. Mbiyamana Nyasaye asengeji watu wanchiri tu aikire kipindi ekigana ende ketoka enda kusanga endagera ya bono butuko wa bekira somo bakao oyesesenie egere etomente chinguru boigo boikani magu akire byasita Yesu mutori. Amen. Kimbu ati ndugu mwa tayara. Kirakonya kolengera lyo gotero kwa gotera. Kero meto yo my son nje ise nje omogonjo chali. Fasha dolioka. Bono kirakonya kolengera lyo gotero kwa konya kirakonya okubanga. Lame ke ungo lyo tebirenga kwani ya job. Na njira makwani. Amani brothers, watabirenga tuko ndani pia. May God bless the family and happy Sabbath. Frank TV akotabanga tunazidi kubarikiwa sana. Lame keungo naenda akotabanga barabara ni dunia hii shimo na mawe ndizo anasa. Otonyo lyo kotero kwa kotaba. Okotero kungo kotera tole sokoro bila shaka. Barabara ni dunia hii mashimo. Buyamono sana. Oyo minto Daniel Miruka akotabanga amen. Please, are you able to sing one of the songs Mzee loved singing? Nyaguta tunes? Yes, we are. Ngokora tolege ntekyo. Ngai kama tera yo aliyo chalia katere nga mtoko nyara kotera. Kotera tole. Okali onde yo Johnny. Oyo no mochokoro. Niga kotabanga really following. We are a great family.
point target watching from Kisii Town. Akotebanga as point target, we wish you a blessed Sabbath. Happy Sabbath too. Now Minyambesa, we know Mocho Coronera Akotebanga, God bless all the Ucharis, wherever everyone is. Nigo Akoto watch for Middle East continent. Akoteba tuko pamoja. Mandela 045. Umoralia and umoralia umutangazaji o Voice of Victory TV. Na Akotebanga amen. Na Gisore Donald, you are always a strength. I can see your representation. Mandela 045. Akotebanga hiyo song nipate kama YouTube. Nimpe pia link. Konya roro kotero ko mo komatera. Aha, aire ni kemuma chiko chigandre tako so chinge sana. Akotebanga following. What a great family. Miss you all. Naintu toko misitinga yole rende kwa Cynthia Sere. Akotebanga hello there. Hello. Biya mono abantu bono ngutuar ture breaking kai go ya sapa to gandre tako nyako tera. Kero ya lunch. Ya lunch bono eto gandre te koragera to ko nyako tera. Bono nturi ko gotiga. To koragera to ko gandre te ko tera. My son karibu asaba. Asante. Gotera ngaki karona renge imeye bibe yesa ngata kambo ko taka kama tabi biya mona gotera tinko nyere bibe dio kukwanda senge dina bis karabia tinya tiwe ga yesa kwa bera na ni bwabera bweba. I remember the days when I was bent low with a burden of sin and strife. Then Jesus came in and rescued me and gave me a brand new name. And as I thank Him day after day for washing my sins away. It seems I can almost hear the voice of the Savior say, what sins are you talking about? I don't remember them anymore. From the books of life, they have all been torn out. I don't remember them anymore. When the flesh becomes weak, it's when I can speak to the Savior who's with me each day. Oh Father, forgive me, hear my prayer, and He washes my sins away. Each time that I bow to give reference to Him for washing my guilt and shame, He cannot recall what I'm talking about, for His answer is still the same. What sins are you talking about? I don't remember them anymore. From the books of life, they have all been torn out. I don't remember them anymore. What sins are you talking about? I don't remember them anymore. From the books of life, they have all been torn out. I don't remember them anymore. Amen.
mashimo na mawe ndizo anasa za mwovu shetani na hila zake, pamoja na vishawishi vitu nasavyo daima. Gari tulopewa mimi nawe ndugu, ni mwili wangu na mwili wako we ndugu. Mwili kama gari Mungu ametupa, kama tusipoitunza vizuri utachakaa. Ningawendesha gari kwa kasi mno, hawajali mashimo au mawe mengi. Hakika ni kwamba mili tulopewa hawaitunzi kama hekalu la Mungu. Ni maskani ya wovu, watakaoendesha gari bila kujali, gari litachakaa sana, miguu itakwisha hasa. Watakaoendesha gari kwa uangalifu mwingi watafika kwa usalama. Watakaoendesha vibaya magari walopewa naye Mungu, watajikuta wametumbukia au wamepinduka njiani siku Bwana arudipo. Gari tulopewa mimi nawe ndugu, ni mwili wangu na mwili wako we ndugu. Mwili kama gari Mungu ametupa, kama tusipotunza vizuri utachakaa. Nikamwendesha kweli kwamba sino, hawajali mashimo au mawe mengi. Hakika ni kwamba mili tulopewa hawaitunzi kama hekalu la Mungu. Ni maskani ya Mungu. Watakaoendesha gari bila kujali, gari litachakaa sana, miguu itakwisha hasa. Watakaoendesha gari kwa uangalifu mwingi watafika kwa usalama. Watakaosafiri salama katika dunia hii ya mwovu ni wale watakaokubalia Yesu aendeshe magari yao akishika usukani. Gari tulopewa mimi nawe ndugu, ni mwili wangu na mwili wako we ndugu. Mwili kama gari Mungu ametupa, kama tusipoitunza vizuri utachakaa. Wengi huendesha gari kwa kasi mno, hawajali mashimo au mawe mengi. Hakika ni kwamba mili tulopewa hawaitunzi kama hekalu la Mungu. Ni maskani ya Mungu. Watakaoendesha gari bila kujali, gari litachoka sana, miguu itakwisha hasa. Watakaoendesha gari kwa uangalifu mwingi watafika
Hata kama utaretea kale sana. Mtunzi wa wimbo alifariki. Hata kutoka kwa tarehe kuamini elimu yake. Wengi wao Miaka ya 80. wengi wao walipata accident karibu wote wale. Mwanzo kuamini elimu 80 tu hapo tayari. Lakini akile kulikie kwenda wale copy. Bono tika asinge tuwezi bono kagerete abotara kuri bono ni numo batera bono kuri ko mugaka Pero kwa. tera kuri mo Kwa fa. Utai wao no mondo kuli. Hata bakuraga Tadio. Tadio. choro bano kumotera
Cynthia pia soko bati undin Obedi Matenya yusaria mogoya gotebesa batengia yusaria Yoruba oyonanti bona otebire esa batengia anti Catherine Machera pia mono sana baba poko inyoiro gotaro kutwatera twaterete barabara dunia hii 2010 maadha alinyangweta pia mono sana nibyo Simeni Youth nakota tumewabariki sana mbarikiwe na inu sasa ni kusana ondeyo John Okali abatabanga matera maya pia mono sana igenteke igama mbitora chitoke gendere biya kabisa tokabwate omchachi itogaiga amatera bona alimo prepare matera muigwete mochi matera ligwe we shall sing for you request chaino muna moraga ndere mogo tera bia mono sana ntete morare late tuabatabiri obo tukobia saba sana. Thank you for following us.